Genesis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Akaroro k'intambara numva karere masatana gumatabaza abiwe bose mwisi ariko tubiga ntabwo batuba dufise ngo nuko twase gutabarabara kuko twagiriye ahera cyane mu nkundire ndabakire muri kino kiganiro kandi ndabaramutse amaro y'Imana muri shoyo no musi igice cya 65 sho ubona neza kiza kubigizo n'indirimbo za Kantik n'izindi ndirimbo zitandukanye z'abarundi turaza gutamba dutarike sinza kuba ndije nyine nza kuba ndi kumwe na Safi hari iburyo bwanje ndamwakire kandi ndamuramutse bonjour bonsoir bon après-midi indamutso ya mahoro tututu yonye nirahagije nuko byaba bimeze tugeni wafu bwanje namone papa parfetezo parfiti nazo aturamutsa nawe karibu ndabaramukije mwese bariko baradukurikirana nizere kumeze neza yego ndaho asante sana kurundi ruhande mbona Maîtresse Kaboro aberewe mu bitenge vyiza akaba nyine ariko yimenyereza ibintu byo kuba mama ntuziye nyene ushuvyumva ugira ngo ivyo twe tubimenyereye ngaho ramutse abaje kudukurikirana ndabaramukije amahoro y'Imana Mana data twese amina Imana data twese igumugisha nabwe wahisemo kudukurikirana show yuno munsi iza kubigizwe n'indirimbo zitandukanye zitambika cyane izigenda bukebuke izihuta n'izitonda umuntu wese arubahirizwa muca kunda adutangura n'ino ndirimbo akaruru k'intambara numva akarema Okay, let's go. muri show yaherutse hariyo show negeze kuramwe umuntu yatwandike muri commentaire atuye ati musi mubwira abakobwa banyu baririmbe baneziriwe ati company rimwe abantu badatwinga vrima uje usanga bisa nabi muze kundabira baririmba batatwenga abaza kwa batanezewe cyo twandika muri commentaire bazoce batubwira mwimi bari mwashabujwe nika ariko hano bose banariko baratwenga nta numwe atareka aratwenga yebe reba none ya vrima nyine watwenze umenga araritse niko biba bimeze Baya dukurikirana ino ndirimbo kandi indi zirakurikira dushaka kunyoba Wabyita kubandika na kubandu
ni nziza yangiriye neza mutima wanje himbaza iyo mana izi n'indirimbo z'urukurikirana murazizi zarahitinze zarakoze umuti cabuza abantu ariko natwe twazizanye kugira ngo zibahezagiraho muteramiye canke ho muri hose dufashanya dutamba ariko imbere yuko tuza kuva hano twabateguriye kandi karirimbo ka kera twemeye muri show yarangiye ko tuzoza turabacangira tubazanira indirimbo za kera umbiriza abafinze yitwa ngo iki abakera hagati y'abatama bakera mu bugenda bundi abo bo ntibamenya Yesu agiye kuza turabona ibimenyetso byo kuza kwe azaza kuba mu muravyo ntazatinda natwe tuzamusanganira mu gihe abafite agakiza k'amaraso ye nibo bazi neza ubwiru bw'ibyahanuwe biri mu ijambo ryahumetswe n'Imana babisobanurirwa n'Umwuka w'Imana. Yesu azaza kujyana abakure muri iyi si azadukiza urupfu tujye kubana nawe mu ijuru. turimo twagiye turafasha abatari bake uraze mu myaka ya 90 ya 80 rero turazigarukana kugira ngo natwe urunganwe guno munsi izigira ico zidusigiye ndibona ko baririmba binyiganza pole nk'uko nyene ndirimbo zozo y'ijambo n'ubuhanuzi nuko kwari kubibutsa gusa reka tubakengurukire mwebwe nyene mwabanye natwe muri no show y'uno munsi tubashimire kuba mwafasha akanyu mukadukurikirana muri zino ndirimbo za kera ndetse n'iza vuba aho urunganwe rwa kera babatama bacu hari ico bibutse natwe abubu tukaba turiko twiga kuri urunganwe rwa kera batama ba kera muri zino ndirimbo za kera cyo gituma muri show zizokurikira tuzoza turagaruka ku ndirimbo zimwe za kera tutari tuzi namwe mutari muzi kugira ngo tuze turabibutsa abakera ukuntu bakora reka tubashimire ko mwabanye natwe kuva ku ntango kugeza ku mpera aza kino kiganiro show no munsi ni hano igarukiye ariko ibindi biganiro bica muri Transisop Ministry TV biracabandanya munyemerere rero mbanze ndabashimire bimwe bivuye ku mutima nshimira wari nyuma ya kamera ni Emmanuel Graphic kenshi tuba turi kumwe hano yego Willy Boy Ifis Dobele nawe urazi yuko abari mu bindi bikorwa ariko kenshi nawe tuba turiko turafashanya hano shimire Safi hari iburyo bwanje wakoze kubana natwe yego cyane okay garukana nshimire papa parfait Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.